Poštovani gledaoci, gledate novo izdanje vaše emisije ABS Show. Kao što ste navikli, sledi velika minutaža zanimljivih priča iz sveta automoto industrije i sporta. Danas vas vodimo na zanimljive događaje i dešavanja, ali i na jedan zanimljiv put. Ovoga puta nije u pitanju ovako ravan put, već off-road put. Idemo da vidimo šta to Jeep Renegade može, tačnije pričamo priču o novoj firmi koja se bavi izuzetno zanimljivim avanturama uz pomoć Jeepa Renegade. Naravno, tu su i redovne rubrike i puno razloga da u narednih 30 minuta ostanete uz ABS Show. Prodaja SUV vozila u svetu, ali i u Srbiji, ima dvocifrenu stopu rasta, a prema najnovijim podacima Srpske asocijacije uvoznika novih vozila i delova, čak 24% od svih prodatih vozila u prvih 9 meseci ove godine u našoj zemlji je iz takozvane SUV kategorije. Zato i ne čudi da je u AK Kole iz Zemuna priređena mala svečanost povodom još jedne takozvane flotne prodaje džipova, vozila koje su zaštitni znak off-road vožnje. Explorer je agencija koja se bavi organizovanjem avanture, u osnovi kroz off-road i on-road vožnje, ali i sa dodacima nekih drugih aktivnosti. Da li u pitanju biciklizam, planinarenje, rafting ili bilo šta drugo što klijentima jednostavno padne na pamet ili imaju kao želju. Sve to mi uklapamo i od svega toga pravimo za njih jednu veliku avanturu, jednu nezaboravnu avanturu. Specijalizovani novinari i gosti imali su priliku da u organizaciji kupca kompanije Explorer vidi i doživi pravu avanturu na točkovima, i to, verovali ili ne, na terenima Ade Ciganlije, i uveri se ne samo u mogućnosti ovih vozila, već i čari Beogradskog mora. Jeep kao brend je brend koji se vrlo lako vezuje za prirodu i vezuje za avanturu. S druge strane, ovi modeli Renegade su onako vrlo kompaktni. Oni su i gradski modeli, ali su isto tako i odlični terenci. I ono što je nama negde najbitnije jeste da smo mi naš posao postavili onako vrlo profesionalno i vrlo korporativno, tako da našim klijentima nudimo jednu premium uslugu koja će im sigurno ostati kao nezaboravan doživljaj. I ko sve može da dođe da se vozi ovim Renegadeima? Da li mogu kompanije da se organizuju ili svako kao pojedinac? Svako može da se organizuje. Ono što smo mi zamislili, kako smo krenuli da sprovodimo, pre svega kroz različite turističke aranžmane, odnosno kao dodaci turističkim aranžmanima, zatim kao team building aktivnosti za sve kompanije koje su zainteresovane, ali isto tako i kao promotivne aktivnosti, različite promotivne aktivnosti, jer morate priznati, 5 ovakvih automobila na jednom mestu, vrlo je zanimljiv prizor i vrlo privlači pažnju. Naime, agencija Explorer bavi se organizovanjem avantura, u osnovi kroz off-road i on-road vožnje, ali i uključujući dodatne aktivnosti, planinarenje, rafting, biciklizam, kajaking, kao i mnoge druge aktivnosti. Svoje poslovanje, tačnije avanture, Explorer sprovodi kao posebne turističke aranžmane ili dodatak postojećim aranžmanima, kao team building aktivnosti ili kao različite marketinške promotivne aktivnosti. Kao dnevni izlet, produženi vikend ili 7-dnevnu turu, ali i kao potpuno individualni aranžman, u potpunosti prilagođen željama, potrebama i mogućnostima klijenata. Kroz sve poznate, ali i manje poznate lokalitete u Srbiji, a takođe i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Srbija je jako lepa zemlja i Srbija ima jako puno lepih i predela i krajeva, i čak i dosta i neistraženih, tako da ne znam kako da se odlučim za neku određenu destinaciju. Ono što je nama trenutno zanimljivo jeste Kopaonik, jeste Zlatibor, takođe su zanimljivi i krajevi oko Beograda, da li u pitanju Kosma i Javala, odnosno s druge strane Fruška Gora, ali ono što je negde jako bitno da ne postoji ograničenje u organizovanju avanture. Mi smo tu da vam donesemo ono što ste zamislili, čak i više od toga.
Sa 5 potpuno novih i prilagođenih putničkih terenskih vozila Jeep Renegade modela uz korporativan i profesionalan pristup, a u isto vreme i vrlo prilagodljiv, Explorer organizuje celokupne avanture na jedan drugačiji, a pre svega premium način. Explorer je ovom promocijom pokazao jedan potpuno nov, a nadasve vrlo zanimljiv pristup organizovanju različitih aktivnosti klijentima koji žele da dožive avanturu i to na poseban način. Pored organizovanja različitih avantura, cilj Explorera je i što bolje upoznavanje različitih geografskih, istorijskih i kulturnih lokaliteta i znamenitosti, pre svega Srbije, ali i regiona. A vama, poštovani gledaoci, uskoro u emisiji ABS Show obećavamo jednu potpuno novu Explorer avanturu. Zato ostanite uz nas. Novi CR-V, više od vožnje. Honda. Živi više, s manje goriva. Novi iGo. Just go. Da li želiš da budeš padobranac, dobar otac, dizajner, tinejdžer ili kečer, turista, avanturista, dreser, kavaljer, surfer ili čak globetrotter? Ti to možeš. Više prostora, više svestranosti. Novi kompaktni SUV Citroen C3 Aircross beskrajnih mogućnosti. Citroen. Novi Suzuki Ignis već od 9.590 evra. Eurosumar, Beograd. Goriva Q-Max iz petrola. Flash Cleaner, mašina za čišćenje DPF filtera, lako i brzo. Verifikovani rezultati u Autocentru Radosavljević, Sremska Mitrovica. 022 631 499 www.servis-radosavljević.com. Novi CR-V, više od vožnje. Honda. Kao što smo vam obećali, danas vas vodimo u obilazak sajma automobila u Nišu koji je nedavno održan. Evo, beogradski Nissan LF centar je i ove godine na sajmu automobila u Nišu. Šta ste vi ponudili jugu Srbije? I ove godine Nissan LF Autocentar tradicionalno izlaže svoja vozila na sajmu automobila u Nišu. Evo, krenut ćemo sa predstavljanjem tih vozila. To je automobil koji je malo poznat na našem tržištu, ima aktualnu cenu, Nissan Pulsar. Također tu je Nissan Juke, vrlo zanimljiv u srednjoj generaciji. Tu je Nissan Qashqai koji je najpoznatiji auto u Nissanovom brendu, kako u Evropi, tako i na našem tržištu. I naravno tu je Nissan X-Trail koji ima trenutno, dok traje sajam, specijalnu cenu. Evo nas na štandu Renaulta i Dacia na Niškom sajmu, pa da vidimo šta vi možete da izdvojite od modela. Od Dacia to je novi Duster, koji je faktički niška premijera, jer počeli smo sa prodajom novog Dustera od marta meseca, kad je po prvi put na Beogradskom sajmu bio predstavljen, a sada je po prvi put u Nišu. Tako da ove godine novitet nam je faktički novi Duster.
Što se tiče Renaulta, ove godine za nišku publiku smo postavili ovaj prelep Koleos, Renault Koleos. Naravno, navikli smo da svake godine Ravex grupa pripremi nešto zanimljivo za sajam u Nišu. Vi ste se i ove godine potrudili i sada pričamo na temu brenda Citroen. Šta ste vi sve ovde pokazali? Zdravo, Boki, kao i svake godine velika čast da vaša ekipa bude na mom štandu. Citroen je ove godine pokazao ono što narodu treba, odnosno što mi najviše prodajemo i što može da bude interesantno realno za nabavku tokom sajma i nekoliko dana posle nje kada smo pripremili tu sajamsku akciju. Od modela imamo izložen naravno C3 koji je naš najprodavaniji model, preko C4 biznis varijante koja je vrlo aktuelna za pravna lica i za firme. Podsjetit ću vas samo da tu postoji mogućnost odbitka PDV-a za vozila koja ima 5 sedalnih mesta i naravno svih pratećih troškova kasnije kroz servise, gorivo i tako dalje. Izložili smo jedan porodičan auto sa prtležnikom koji je preko 500 litara veličine. Radi se o Citroenu Elise koji je već poznat, da kažem, porodicama koji imaju 4 i više člana jer stvarno daje jedan veliki komfor i dobru cenu u sve to. Pored toga tu je gradski SUV, ono što je sada, da kažem, prestiž u smislu neke politike zapadne Evrope. Mi smo to doneli na sajam u Nišu pre nego što je stiglo negde dalje, a to je C3 Aircross. Jedna stvarno kompaktnost u vožnji, vrlo pregledan auto, udoban, što je odlika svakog Citroena i na kraju krajeva vrlo bezbedan za neku gradsku vožnju po neverovatnim uslovima sada kod nas na sajmu. Mi smo nekako izbegli cene i komunikaciju oko cena tako da smo fokusirani više na neku mesečnu ratu, jer tu imamo stvarno izuzetne suporte po pitanju raznoraznih finansiranja, da li se radilo o kreditu ili o leasingu. Citroen ima stvarno dobre uslove nabavke. Što se tiče, da kažem, našeg najvećeg ponosa na sajmu, to je svakako C4 Cactus. C4 Cactus je neki kompromis između modela starog C4 i onog pređašnjeg C4 Cactus koji je bio dostupan na našem tržištu. Razlika je u tome što zbog postojanja C3 Aircrossa sada je on više prilagođen Berlina verziji, odnosno više limuzina, nema tu visinu i tako dalje, ali neverovatan komfor u vožnji i nešto što oni koji voze Citroen očekuju od Citroena. A to je da kad sednete u auto vam daje jednu mogućnost da vas ne opterećuje on, nego da možete da vozite, opustite se, uživate u vožnji, da dobijete maksimalnu izolaciju samog motora, da dobijete maksimalan komfor u vožnji i da dobijete stvarno jedan prestiž u samoj vožnji u segmentu C. Evo i kompanija Auto Čačak je prisutna na sajmu u Nišu sa svojom poslovnom jedinicom, pa da vidimo šta ste vi sve ovde ponudili. Naravno, u prvi plan stavljate onaj pravi novitet, novu Fabiju. Auto Čačak, promet poslovna jedinica Niš, je na sajmu automobila u Nišu, prisutna već 9. put. Na ovom sajmu smo izložili sva naša vozila koje imamo. Fabiju, Rapid, Octaviju, Superbu, Karoq i Kodiaq. Apostrofirao bi da je veoma bitno je Fabija, facelift, sa promenama, sa akcijskom cenom i Karoq. Evo i Grand Motors, možemo slobodno da kažemo, tradicionalno izlaže automobile na sajmu u Nišu i mislim da ovaj Mustang stvarno zavređuje pažnju i Nišlija, ali i celog regiona. Naravno, pored Mustanga i to je kompletna gama. Naravno, ove godine smo se potrudili da pored Mustanga koji je ikona automobilske industrije, predstavimo i prvi hibrid koji je proizveden u Fordu za evropsko tržište i plus neke najnovije modele kao što je EcoSport i najnovija Fiesta Active, tako da imamo zaista odličnu ponudu, uključujući Rangera i kompletan LCV, odnosno komercijalni program za privredne i pravne subjekte. Kako je interesovanje za novom Fiestom ovde na jugu Srbije? Lepo interesovanje. Nova Fiesta je ove godine u prodaji faktički od početka godine i Ford se pobrinuo takođe da da najbolje uslove, da prosto promovišemo taj proizvod i dolazi zaista do odličnih rezultata kod nove Fieste. I sada se kratko selimo na jedan drugi deo Ravexovog štanda gde smo primetili ove zanimljive elektromotoriće. Sanja, o čemu se radi? Boki, jedna zamerka za tebe. Oni su godinama tu sa nama, ali mislim da ti se možda nije dopala šara ovih motora do sad. Radi se o Motogriniju. To je ovako, da kažem, prvi homologovani električni skuter na našem tržištu i ono što je interesantno, a zbog čega ja tebi ne zameram što ih nisi do sada registrovao,
jeste što je svaki motor potpuno personalizovan. Znači, apsolutno svaki kupac ima drugačiji motor. Ne postoje dva ista motora i to je ono što, da kažem, našim kupcima puno znači. Jer možete da stavite svoj lični pečat na ovaj motor, pritom se vozite za nekih 10 dinara za 100 km, što složit ćete se, nećete moći da nađete ni u jednom drugom domenu autoindustrije ili motoindustrije u ovom trenutku. A da li je ovo tako lepo usklađena boja, Sanja, tvoja haljina i naravno ovaj iGo? Pa pazi Boki, kod mene su jedino slučajno niske cene i ove rate koje ja komuniciram kroz ova dva svoja brenda koje ovde radim. Nije slučajno, naravno. Mi imamo ovde na štandu premijeru Toyota Aygo, da kažem nišku premijeru, pošto prvi put se Aygo izlaže na sajmu i to upravo na Niškom sajmu. Tako da sam ja želela to da ispoštujem ne samo zbog firme svoje i sebe, nego i zbog građana Niša, pa napravila neku interesantnu priču. Za sve dame i one koje se osjećaju kao takve, a nisu, evo, Toyota Aygo je odličan izbor trenutno. To što se tiče Toyota Aygo, ali naravno ovde je kompletna paleta Toyotinih automobila. Apsolutno. Mi smo izložili sve ono što prodajemo. Toyota ima mnogo veću paletu automobila od onoga što je ovde, međutim ovo je nešto što može biti interesantno posetiocima sajma. Izbjegli smo do nekog domena, kažem, vozila koja su vezana za prodaju pravnim licima, ali isto tako ipak smo i izložili jedan automobil, nešto je novo u Toyoti, mislim prodaje se već 2 godine, ali još uvek ljudi ne znaju da Toyota isto ima i komercijalni program. Tako da su ovde izloženi Toyota Yaris, Toyota Auris, Corolla, naravno, naša Dika i Ponos, Toyota RAV hibrid i CHR hibrid. Ono na šta stavljamo akcenat, naravno, jesu Toyotini hibridi sada, sa kojima se mi ozbiljno izdvajamo već godinama u Srbiji, a i, da kažem, van granica naše zemlje po pitanju procentualne prodaje hibrida. Tu držimo potpuno lidersku poziciju, bez obzira što radimo u jednom regionu koji i nije tako pohvalno ekonomski jak. Tako da smo se potrudili da ono što Nišlije od nas očekuju, ne samo Nišlije, nego uopšte stanovnici jugoistočne Srbije, da očekuju da vide, da mi ovde jednostavno predstavimo. Veliku pažnju ispred ulaza u halu Čair privlačili su izloženi električni bicikli firme E-Prime iz Beograda. Ovi bicikli domaće proizvodnje bili su izloženi u različitim veličinama i bili su spremni da se probaju na licu mesta. Svaki od ovih bicikala može da se koristi u redovnom režimu vožnje okretanjem pedala, ali ako se umorite, pređete na struju i dodate gas, idealno za gradske gužve ili uspone, zar ne? Uskoro očekujte opširniju priču na ovu temu u vašoj emisiji ABS Show. Evo nas u poseti kompanije Eurosumar i ponovo jedan veliki razlog za našu posetu, još jedan novitet. Nekako u zadnjih par meseci smo navikli na vas da gledamo novitete, ovoga puta je u pitanju Vitara. Tako je, kao što smo u prethodnoj emisiji najavili, danas će gledalci imati mogućnost da u vašoj emisiji vide premijerno novu generaciju Vitare. Da kažemo, koja je razlika između prethodne varijante Vitare i ove? Šta je to što je ključno? Na prvom mestu motorizacija. Suzuki je jedan od prvih brendova koji je na globalnom nivou za evropsko tržište izbacio ponudu dizel agregata, a u smeru razvoja i kompletne autoindustrije imamo prelazak sa starije generacije na noviju generaciju motora, znači takozvani downsizing. Imamo turbo benzinske agregate samo u ponudi, opciju 1.0 111 konja, koja je potpuni novitet, i 1.4 turbo 140 konja koja je bila uporedo prethodne 2 godine sa prethodnim generacijama motora u ponudi. Druga faktički ključna izmena jeste u bezbednostnoj specifikaciji vozila. Dakle, automobil je u višim instancama opreme dobio radarsku detekciju pešaka, radar za monitoring saobraćajne trake i očitavanje saobraćajnih znakova, detekciju vozila u mrtvom uglu prilikom vožnje, prilikom isparkiravanja, a u sve to je automobil blago restilizovan i dobio je još neke funkcionalne dodatke u svojoj opremi. I da kažemo, šta se na spoljašnjem izgledu dobilo? Šta je to zamenjeno? Pa opet, pogotovo kod viših paketa opreme, imamo redizajniranu masku vozila, potpuno drugačije branike koji su pored dizajna imali i funkcionalnu upotrebu. Dakle, zadnji branik sada bolje pokriva lonac auspuha, pa vizualno automobil sa zadnje strane u kombinaciji sa novim LED svetlosnim stop grupama izgleda drastično atraktivnije. Prednji deo ima redizajniran takođe branik i masku, a pogotovo i zbog smeštanja radara sa kojim se sada definitivno od strane brenda Suzuki potvrđuje veća preciznost.
I na samom kraju razgovora ono što verovatno sve naše gledalce i zanima, a to je cena ovog automobila. Model je faktički, kada uzmemo u obzir izmene kroz koje je prošao, se minimalno cenovno pomerio naviše. Dakle, prethodni model je startovao od 13.300, a nova generacija od 13.700. Novi CR-V, više od vožnje. Honda. Za kreativne, za motivisane, za avanturiste, za ono što vas pokreće. Simply Clever. Novi Suzuki Swift već od 10.390 evra. Eurosumar, Beograd. Svi smo mi radoznali, hrabri, nezaustavljivi i u život polazimo na sve 4, ali svi odrastamo i menjamo se, kreiramo novi stil. Tehnološki smo napredniji, ali i dalje tražimo oslonac na sve 4. Duboko u sebi. Stigao je novi Jeep Renegade. Sa najnovijom tehnologijom i vrhunskim dizajnom, Nissan X-Trail, stvoren za one koji zahtevaju više. Turbo servis Užice, ovlašćeni serviser i distributer, turbokompresori, diskoventilatori, pumpe za vodu. turboservis.rs. Polovni automobili su čudo. Kupi dobro, prodaj brzo. Polovniautomobili.com. U okviru najnovijeg projekta Mini Srbija održana je promocija prvog mini alternativnog vodiča kroz Beograd, kao i izložba fotografija na temu Kako Mini vidi alternativni Beograd. U alternativnom vodiču kroz Beograd našla su se sva ona mesta koja okupljaju urbanu gradsku ekipu, one koji su alternative izabrali umesto mainstreama, one koji poznaju svaki ćošak ovog grada i naravno mini hatch koji je bio zadužen da svaka krivina bude zabava. Beograd ima mnogo priča da ispriča i godinama se menjao i oblikovao da bi postao ono što je danas, a Mini nam je pomogao da istražimo sve ove ćoškove i podsjetimo da alternativa uvek postoji. Tokom svih perioda kroz koje je prolazio, jedna odlika ovog grada nikada se nije promenila. Beograd čine ljudi. Oni su nosioci pravog duha ovog grada o kojem stranci tako često pričaju. U saradnji sa prijateljima koji stoje iza Instagram stanice Industrial Interior, Mini je odabrao 4 posebna Beograđanina koji su ga proveli kroz gradske lokacije, koje po njihovom mišljenju zaslužuju da se nađu na mapi alternativnog Beograda. Ovo je jedna, da kažemo, ne mogu da kažem kampanja, ovo je jedan neobičan projekat koji smo započeli pre nešto oko 3 meseca. Ideja nam je bila da napravimo alternativni vodič kroz Beograd, odnosno da napravimo vodič o mestima u Beogradu koja nisu postala mainstream, koja su još uvek alternativa. I na putu do tog projekta nastala je i ova majica na meni.
projekat je svojstven po sebi zato što smo izabrali neke posebne Beograđane koji su nam pomogli da realizujemo ovaj projekat. Nosilac projekta je arhitekta Iva Bundalo, koja ima Instagram profil koji sada trenutno broji nešto preko 100.000 fanova. 100.000 fan je na neku, ajde kažemo, našu radost došao baš tokom ovog projekta. I Iva nam je pomogla da pronađemo, zatim dalje, 4 osobe koje će nas voditi kroz Beograd. 4 osobe koje su po sebi onako svojstvene jer su zadržale taj alternativni stil u životu, nisu postali mainstream, koji svojim delima utiču na jedan urbani trendset u Beogradu. Oni su nam ispričali 4 priče od kojih je svaka posebna i svi ljudi koji su rođeni krajem 60-ih, 70-ih, početkom 80-ih, sam siguran da će se pronaći u nekoj od tih priča i ovom prilikom pozivam sve kojima se svidi projekat da nas se priključi da raširimo priču o vodiču, odnosno da na mapi vodiča postavimo što više lokacija koje su urbane i alternativne, kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji. Uz to ispričali su priču koja stoji iza njihove odluke odabira baš tih mesta. Mini vodiči su mladi, nezavisni i inovativni ljudi koji su svoj uspeh ostvarili u oblastima kreativnih industrija, ali svojim izborom nikada nisu postali mainstream. Odrastali su 90-ih, kada je Beograd bio mnogo drugačiji nego što je sada i deo su subkulture koja je bila kolevka onoga što je beogradska alternativna scena danas. Ali pre svega, oni su ljudi koji vole svoj grad. Gostima su kroz ovaj vodič ispričane 4 potpuno različite priče o Beogradu, Beograđanima i po nekoj Beograđanki. Mnogi su se setili na koliko načina je naš grad lep, podsjetili su se lepih i kultnih, a i nekih ne tako lepih beogradskih momenata. Mini će nastaviti rad na ovom projektu i novim vodičima koji će mu na sebi svojstven način predstaviti Beograd. I evo nas u poseti Toyota centru u Beogradu da saznamo koje su to aktuelnosti za novembar, decembar, pa možda i nešto početkom naredne godine. Šta je to najvažnije? Toyota centar Beograd je pripremio specijalne pogodnosti za sve Toyotine modele koje ćemo ispratiti, da kažem, do kraja godine, pošto nas od nove godine čekaju novi modeli, ali ono što bih posebno želela da izdvojim je Toyota CHR i to sa hibridnim pogonom. Obezbedili smo dovoljnu količinu vozila na našem lageru i pripremamo Open Day 30. oktobra, gde ćemo izložiti modele, gde možete da pogledate sve modele, a akcenat će biti na testiranju hibridnih modela i na testiranju sistema aktivne bezbednosti Toyota Safety Sense. Ono što bih posebno napomenula je da u osnovnom paketu modela Toyota CHR ima adaptivni tempomat i da ćemo na tome, tu će biti akcenat kada budemo testirali automobile, da klijenti mogu da testiraju adaptivni tempomat u gradu prilikom vožnje. Što u stvari znači da se on, kada aktiviramo tempomat, prilagođava situaciju, odnosno automobilu ispred vas. Tačno tako. Znači, on, ukoliko automobil ispred vas skoči i on će da zakoči, ukoliko ubrzava, vi ste podesili tempomat, on će da ubrza. Znači, apsolutno tako kako si rekao, prilagođava se vožnji automobila ispred nas. Što je u bezbednosti, znači što se bezbednosti tiče, jako važno, jer znamo da po statistici, recimo, najveći broj tih malih i sitnih čukanja događa se baš u gradu, na semaforu, kada, znači, ne vodimo računa na tim malim brzinama. Samo da kažemo, zašto je hibrid prednost u odnosu na redovnu verziju automobila? Toliko prednosti ima. Znači, ja mogu sada da pričam o prednostima dugo. Ono što klijenti vide kao glavnu prednost je manja potrošnja u gradu. Ja mogu da kažem da je to samo jedna od prednosti. Hibrid dok se ne testira, ne može neko drugi da sudi dok ga ne proba. Dakle, znači, taj osjećaj u vožnji je nešto neverovatno i ne može se porediti sa konvencionalnim modelom. Treba testirati i mi baš zbog toga pravimo Open Day gde ćemo da približimo našim klijentima naše automobile tako što ćemo da ih stavimo u automobile, da sami testiraju i da vide bezbrojne pogodnosti koje su kod hibridnih modela.